I posebno ljudi došli na kanalu. Ljudi, danas snimamo oko malo otvaranje. Ako imamo tu 2 free chesta, 1 golden. Tu imamo coin chest 7 od 10. Zamislite da dobijemo legendarnu. Ja bi bio presrećan. Evo, to je pored mene moja sestra Nađa. Ćao ljudi. I ona ima YouTube kanal. Ukucajte Nađa Ivanović, veliki. Da, ljudi, hoćemo li da krenemo? Da li ste vi spremni? Zvište u komentarima? Ja, jes. Ok, idemo. Evo ga, 7 mortara, 1 mini peka. 62 golda. 1 roket. 7 mortara. Opet 7 mortara. I opet 1 rare karda. Da je ovo moguće? Ok, idemo na golden chest. Ovo je jači chest. 163 golda, 2 bombera. 4 berberijana. 17 zepova. I ovo će biti rare karta. 3 valkire. God, chest! Ja dočekam da ga otvorim. I ljudi, idemo. Ovo po drugi put otvaram. Ovaj put je za 4 više. Prošli put je bilo za 3, je bilo 3 od 10, sad je 7 od 10. 13 spear goblina, 4 roketa, 46 starčera, 1 lightning. Ako sad ne bude epic, bit će koma na kraju. Na kraju će bude koma. Dobro ljudi, ali barem smo dobili nešto. Ljudi, hoće da izađe sutra. Sutra će da izađe ovo. Ok, znači, gdje je lightning? Mogu da ga pređem na drugi level, ali neću. Onako, mnogo kupa kartica skoro niko ne koristi u 6. niti u 5. A dobije se u 1. Ljudi, nismo ništa onako mnogo zanimljivo dobili, osim ovako. 2 puta smo dobili isto mortara. 2 puta iz oba free chesta smo dobili 7 mortara. Ovdje još nisam turnamentu, evo, trebam da budem 8. Tek sam 7. Ljudi, znate, sljedeći klip je FIFA. Da, ljudi. Ljudi, izvinite što je klip toliko kratak. 3,5 minuta. I ljudi, ovo je kraj klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!